Hei apiti atu ki era kōrero e hoa ko te whānau Apanui te kapa tuatahi ka whai wāhi atu ki te whatarangi i tēnei tau me te aha i whai wāhi atu a Pūkāea ki tā rātou prakitihi anei te roa ngāke. Aua whakaparana tēnei, whakahihi tēnei, engari kei te haere mātou ki te whakataetai o mātātua, kei te kawe i te mana o te iwi. He tau nui tēnei, te whātekau tau o te Kapa Haka o Te Whānau Apanui. Ka kōrero mai ngā pakeke, anei te tahi mai. E me tūra ka tika. Ko tahi tūn te kōrero aua me whakarongo. Within myself, I felt great being one of the Whānau Apanui performing. I rongo koe hea i kei te tīmata te marae he kapa, mo te kapa, me koe hea i tīmata i tēnei kapa. I haere ki ana wahau ki te pāpara kaut. Ka kite mātou wetahi motukai tūtū ana rai i te kaha. Mea wahau ki wako hoa. Me peka tāta auni e tūpapaku apu. Tō mātou taita ngāti ki reira ko ana, ko nā tāngata i whakahua i ea wahau. A ema lehu mā, a grei tata mā. I reira rātou e hui ana, kia wehe mai a mātātua mai i te arawa. Ka mea mai te kraura kia mātou, kuhu mai poi mā, hamai, eno. So, kama, reira whakarongo e. I reira i tīmata hea i tēnei kapa a Whānau Apanui. Koera te tahi huarahi kia mautunui ngā hitori o te Whānau Apanui. Koera te sino moe a Emma Rogers. It's been a great honour to know that it's been going for 40 years. In my time, during practices, I ached so much. Every muscle in my body must have ached after practicing. Yes, it was family because we were with family. The history that came in our waiatas, it was nice to know about that history. Te mutunga mai o te rāpihi o tō mātou kapa i te mea. I tōua 86 year. Jesus. O atu mātou te tahi, I think nā mātou i tīmata te mea. Hea te ingo mo nā kapa kore take nei mea rātou o. Time to go for a hot dog group. Engari i nāe nei, tino rongonui a Whānau Apanui ki te mahi Kapa Haka. Me tuku mihi kia babu ehi. Nāna mātou i mea mai Whānau Apanui, koutou. Kau e tini, kau e whai mai a mātou. Te huarahi e whai anei e mātou, a tōna wā. Ka eke koutou ki tērā. The girls, you follow. Shaping. Okay? You got to blend. We don't want to hear you, we want to hear the group. Ai konei tēnei rā, e taho ngā mōrehu ko hone whare papa kai konei ki te tohu i a mātou. A koe anake te mōrehu kai konei tēnei wā. E tahi ko mate. E tahi e tama ko kuia, ko koraua. Engari ko ngā tamariki, ko ngā moko puna, o aua tāngata nā rātou i himata, whātekau tau ki muri, kai roto i te rōpū i tēnei rā. Ko tino ai Maria mātai i ngā pakeke, ka noho mai rātou, ka mātakitaki, ka whakatika i ona wā, ka nui te aroha i ona wā, ka tunu kai, he nui te tautoko a kai e noho ki te whare kai, ki te kauta, ki te tunu. Era ko te haere ki reira, ki te whakaatu, ai nā hua, ai nā mahi,
i ngā tikanga, i ngā reo, i te taira o te whānau Apanui. A ki te tutuki tērā, he toa nui tērā. Hei te whā te kautau, ka whakanui a te kapa hako, ka whakanui te kapa hako te whānau Apanui i te waru te kautau. Ana, ka tai ki tērā waru te kau, he whā te kautau anu, ana reira, ko te manako nui, ko te ora. Nā reira, koe rā katoa ngā kōrero i tēnei wā Scotty. Hei a pōpō rewa i te whakataetai ki te kāeaea o tai whakaea. Me te aha ko te rōpū tuatahi kātū ko ngā pōtiki no roto mai i te whakatohea. Nā reira, he whakataetai nui kei te haere hei ngā rangi e rua e tū mai ana. E hoki ana te rākau kōrero ki a koe Scotty. Tēnā koe mokonui ārangi ai, tika marika tēnā kōrero he whakataitai nui tai ore kei te haere ake mihi ana te Karere ki a koutou katoa o Pūkāea tēnā koutou.